Uthi Ndosi ayikho le nto leyo ukuthi inkosi iphile inkosi ithethe lapha uAnele Tembe. Anele Tembe akazange atifele nenkosi yamangala sembona sekala eduze ithi hawu ufike njani wena kani bona ngekusesha kwabo ngikuphenya kumaphoyisa kwatholakala kwangathi ubulewe ngileli khaladi leli ngathi lambamba ngeChalk slam lamphosa ngefestere lapha eTulu bebakhona khona upstairs ngoba babhukhile upstairs babhukhe ama-room ekudura upstairs ngoba ama-room lase upstairs adura kakhulu ngoba imvula icala kuwo so umphose lapho ngaphandle wamshayisa phasi washona perhaps you know so into lebhlungu kakhulu leyendeka but uthi bazama ukuthi no bazama kuyiphenya kahle leyo wakhuluma nepresident wabuye ukhuluma neprosecutor ukuthi ibanike ligunya lokuthi bangenelele kulendzaba but prosecutor yaloku ibamba ingafuni kubadedela ukuthi bachubeke baphenye kahle lapho lokusho kona ukuthi kunemkhonyovu lapha kuprosecutor yebo so ngiloko la kuveta ukuthi hayi kuningi lokwendekako la sithulile basibambile lokusho kona ukuthi maphoyisa azama ukwenda umsebenzi but igebengu tobambe half clash akakhona ukuphefemula na uthi yaphefemula kunemuntu lokhona la iceleni ubukile ukuthi wena wendana so akakadifeli Anele Tembe ukholelwa ngokuthi inkosi ayiphanga inkosi ayithathanga yebo yena ubulewe ngileli khaladi